Assalamu alaikum cemaat. Bazar alamının kattalıçıları. Şunday bolğon 3 tamay kunacındardı. Çıkarabız, bugünkü çıkarılışımız bomba çıkarılışı болады. İnşallah. Adam 3 öğün teң münözдөмөсүн keltirip berem ben. İnşallah gösteygesin. Moğol kunacınımız birinci tuğut. Boyu 1.40'ın tegereginde. Şivit. İnşallah bundan qarаңыздарчы. Gösteygesin. Like'tan ayağınızlar bu soğanlar. Like'tan. Şivit. Bu 7,5 ay boğuz eken bunusu. Şivit koyulgan. Jiliklerini qarаңызчы. Bu kadar turат. Bunun özlemesine gelsek birinci tuğut boyu 1.40'ın üstünde. Bağısın 175 bin so'm koydu. Öte jönlü bağ şivitlerge. Zapastары деле birinci tuğut аябай жакшы экен. Запастуу сынды мына сөктөрү аябай. Söktü kunajын экен. Экинчиси болсо мынакей Алато, о швейц дейт. Машаллах, бир туугандар, бунусу дейт 1 айда туйт дейт. Машаллах, мына запасты караңыздар. Бул биринчи туулганда дейт 18 литр сүт берген дейт. 18 литр. Мынаны уй десе болот мына. Сынакта дейт гарантия дейт. Сүтүнө же башкаларына малдын жооштугуна дейт гарантия дейт. 1 айда туйт экен. Желилер уже чоюлуп калды. Балың болсо ушундай балдардан болсун да, мына сүткө иштегендер ойлонбой чалып келип көрсөңүздөр болот. Адрес Беловодский экен. Bunun bağısını men surandым, öte жөндүү кылып коюп берсин. Bağısını 170 bin so'm. Жакын болуш kunajının экинчи туут. 170 bin so'm коюп берди. Машалла, мынакей кызыктын баары, туугандар. Үчүнчүсү бул биринчи туут kunajы экен мунусу. Биринчи туут kunajын. Эки тиш дейт. Boyu 1.30 çamasında. 1.30 çamasında. Kuday büyürse deyt. Bu 20 günde tuğut eкен. Bundan qarаңыз. Maşallah, birinci tuğut kunajındı. Жоғыштуу. Buna. Sasoktu ora. Buraya jelini taştap tur. Bundan qarаңыз. Taza buna. Zapasты qarаңызlar. Üçöğü teң taza sütü uylar eken da bularчы. Егер siz korkboy çıkarыңыз deyt. Süylöp deyt. Büt bärine garantiya berem deyt. Bunun bağısın 165 bin so'm. Koyuldu bağısı dele öte jönlүү, аябай сулуу экен. Üçöğü teң. Сымдуу. Биринчи туут бул. Эки тиш. Каналга катталып, лайктан басып кетиңиздер. Бир туугандар, бул уйлар аябай сындуу уйлар чыкты. Bunu kim şaşılıp tars like'tan basıp süйлөшүп bağısın. Диригендорго доставкасы бар дейт. Зата kim birinchi kotorsa ошого насип кылат иншалла булар. Аябай сындуу уйлар экен. Үшөө тең.